ฮัลโหลสบายดีมื้อนี้บ่มีหยังหลายพามาเลาะตลาดชุมชนตลาดเปะโรงเรียนข่าวสารของเวียดนามเนาะไปเบิ่งนำกันว่ามื้อนี้สิซื้อหยังไปเฮ็ดกินสิได้หยังแหน่มื้อนี้งบบ่หลายพี่น้องงบแสนดงมื้อนี้ไปเบิ่งนำกันปลามีหลากหลายในของกินเนาะทั้งอาหารผักสิ้นเยอะแยะคือเบามาใหญ่ใช่ป่ะมันเดี๋ยวนี้แล้วเนาะอยู่ตลาดบ้านเขามันก็เขาสีโบมีบอลฝากรถฝากยังเลยแบบคนกับสีเข่ามาแบบตามสบายเนาะไปเดี๋ยวสิพาไปซื้อผักยืยcá thì phải có thì là chứ không có thì là chả có thì là nó bị áp cái mùi đấy bao nhiêu thì là anh 5.000 แห่ง 5.000 mùi bắp cải bán thế nào bắp cải 15.000 con anh 15.000 một cân con này có 4.000 thôi được có lấy kia tía tô kinh giới không chị không em gái à đem một quả bắp cải đi quả bắp cải cân 3 bao nhiêu 20.000 20 19 là 29 vâng này không ăn rau muống à anh 5.000 một mớ tí nữa vâng vâng này nèo uiไปใส่แล้วล่อไปใส่แล้วได้ยังไงล่ะโอ้ย่างไปทางนั้นก็ได้ บักบวบเนี่ยไปจากโลหนึ่งไหมประมาณ 10,000 นี่เด้อจิกซื้อเด้อโลหนึ่งประมาณ 10,000 นี่แหละbao tiền đó 15.000 một cân thôi ạ 15.000 đấy cân đến cân đâu đâu rồi anh chọn thì chọn hai là quả này luôn quả này
Được rồi chị ơi, được rồi. Từ một cái đây 3-4 อย่างrồi đó. Vâng ở Đứcพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตของชาวเวียดนามมันง่ายมันยากสำใดเนาะเบิ่งนํกันเกินbao nhiêu nhỉ? Cái này thì Còn dưa chuột cân bao nhiêu chị? 25.000 hết. À. nhìn hết. Ở đây là nổi cái này. Hơn 20.000. Ớt cung đế hả em? Ừ? Ừ. Em ơi, hàng khô. Ừ, hàng khô. Cái là 6 cân nhỉ? Vâng, 6 cân luôn ạ. 6 cân là 6 30, 65 30. Cà thiêm nhăng như bộ cà thiêm. Đứa này nó cái danh nó chị đấy. 6.000. Ừ. 6 cân 6.000. Từ từพี่น้องเอ้ยวุ่นวายขนาดคนหลาย Còn nho đỏ thì 80.000. 43.900. 43.000 này trả lại 57.000. Anh ơi, anh lấy nhiều không ạ? Rồi cho đừng có nát đầu. Không. 90.000 đấy anh ơi. 90 với gà 17. 167. Anh ơi, lấy gì đấy? Em lấy 27.000. 27 thôi nhỉ? Không phải 25 nhỉ? Vâng, lên rồi. Lên rồi. 26. Ồ, trời. Lên. Một chục đi chị ơi. Vâng, anh ơi. Anh ơi, có 2.000 lẻ không?
quên chị. làm gì có chỗ mà đỗ Bà ơi, bà để gì đấy hả? Bà lấy bà nào? Loại này to quá. thì cậu có đưa cháu đi đâu À, kết thúc rồi. Ở đơ thằng xung đơคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนเด้อคลิปหน้าเราเจอกันใหม่เมื่อหน้าสิพาไปเที่ยวตลาดใหม่แล้วจะถ่ายคลิปลงให้ชมอีกเด้อคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนบ๊ายบาย